Bok ljudi, vraćamo se na moj kanal. I da, danas vam odgovaramo na pitanje što ste postavili. Da. Prvo pitanje je postavio Cube Kingdom. Postavlja otkud ti ideja za snimanje. Ideja za snimanje sam dobio tako zbog ima jedan dečko, sad youtuber, isto, neću vam reći kako se zove, nije bitno sada. I taj dečko na YouTube onako stariji od mene, nije onako, sad možda drugi, prvi srednji, sad nisam siguran. I uglavnom on je, znači, počeo snimati za YouTube kanal. I sad meni se to svidjelo, onako, fora je, stavljaš video, zašto dobivaš onako lajkove, komentare i te stvari. I onda sam ja odlučio isto tako napraviti sa svojim bratom. Došla nam ideja da napravimo isto. Sve smo mi maštali kako bi to moglo biti for sve i napravili smo. Iduće pitanje je zašto sam se prodao za kilo brašna, postavlja pitanje Noobsta. Zašto si se ti prodao za kopiranje drugih YouTube kanala? Ćete bi odgovor zašto sam se ja prodao za kilo brašna. Opet The Cube Kingdom pita koji mi je cilj na YouTube, koji ti je cilj na YouTube-u? Na YouTube-u mi je cilj onako, da, zabaviti sebe i vas, da se zabavim i da, to je to. Onda pita McFarland jesam li muško ili žensko? Muško sam, pa vidi, definitivno sam muško. Da, sigurno nisam cura. Iduće pitanje ide Wild Wolf. Volim li cure ili muškarce? Volim cure. Onda ide bla bla bla. Zašto snimam još? Čega? Čekaj, pa još tek i prvi video izašao. Koliko dugo snimam? Snimam pa negdje 2 tjedna možda. Pita Crop Gaming. Iduće pitanje je od The Cube Kingdoma. Volim li snimati? Da, obožavam snimati, ne znam zašto, ako ne volim, zašto bi ja sad te ubio, vi me ne bi ni gledali da ne volim snimat, hoćete da volim. Ok, koliko imam godina, pita Crop Gaming, godina imam, ne znam koliko imam godina, što se tiče godina, nemam pojma, idemo dalje. Pita Donat Maričić, jesam li oženjen? Stvarno, nisam naravno. Jesam li brat sa McFarlandom? Iduće pitanje isto od njega. Da, jesam, brat sam s njime. Molim, jesi ti bio u videu kod McFarland HR ovom videu? Točno tako piše. Jesam, to sam ja na Bruce Lee. Inače, to je bio zajednički kanal i onda nismo, više neće biti na tom kanalu tih video zapisa. Ja sam sad odlučio, možda i bude, nisam siguran, mislim da neće. Ja sam sad odlučio napraviti svoj kanal, da, gdje ću snimati ovako Hrvatski. Ide pitanje bla bla bla, bla bla bla. Jesam li pametan, jesam li glup ili pametan? Možda sam glup, ali sam barem pametniji nego ti. Kako se zovem, pita The Cube Kingdom. Zovem se Desla. Ako niste čuli, zovem se Desla. Jesam li zadovoljan sa kanalom, pita Marcel Poljavić. Prezadovoljan. Marcel Poljavić još postavlja komentar može li pozdrav? Da, može, stvarno, pozdrav, definitivno može, Marcel, pozdravite te, da. Ok, još, mi hoćemo još, jer tako ljudi hoćemo još. To je postavio opet one bla bla bla, i da, to je to. I The Cube Kingdom još nije bio rekao, može li pozdrav? Da, može pozdrav. Posjetite njegov kanal na YouTube-u, da, The Cube Kingdom. Odite na komentaru, vidite neku svinju sa onim Tug Life naočalama i nekim zelenim nosom. Da, to je to ljudi za danas. Vidimo se u idućem videu.